Shalom shalom bakunzi b'indirimbo za Cantique zo mu kirundi turirimbire harimwo ururimbo rwa Cantique nimero 93 ururimbo ruvuga ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereyeko nawe sinzi yuko wibuka umunsi wemereye ko Imana umunsi wemeye ukihana umunsi wemereye ko Imana ukabatizwa ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye kuko ari wowe Mana yanje. Reka turirimbire hamwe twumve icyo rutubwira. Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko ari wewe Mana yanje nivyo nezererwa cyane Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma ndanezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ibyaha wahejeje kunchungura none nduwawe mukiza ni wewe wampamagaye numvise ijwi ryawe ryiza mpimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma ndanezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ibyaha kera nari nahabiye kure mungeso mbizisi maze ndakugarukako ni wewe mukiza wanje mpimbaze Yesu yanyogeje mpimbaze Yesu yanyogeje ibyaha nasezeranije Yesu guhora nkora ibyo ugomba ninashika no kumviro sinzareka kunezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ibyaha anyigisha kumusenga bituma ndanezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ibyaha. Ngo mpimbaze Yesu yanyogeje ibyaha. Turashimira Yesu yatwogeje ibyaha. Turashimira Yesu yemeye kutwitangira ku musaraba akababazwa agapfumwa amate akambika urugori rw'amahwa nyene nta cyaha yari yakoze ni twebwe twari abanyabyaha ariko aratwitangira. Reka rero natwe tumuhimbaze ku byiza yadukoreye tumuhimbaze ko yemeye akitanga ku musaraba ku bwacu none ubu turanezerewe. Mwene data uhimbaza Yesu umukurikire ukora ibyo ashaka
ntiwinezereze n'ivy'isi oya, ariko wemere Yesu aba ari we akuganza, aba ari we akuganza mu mutima wawe. Wemerere Yesu abane nawe mu vyo ukora, wemerere Yesu agendane nawe. Amen, amen. Wemerere Yesu akuganze mu vyo ukora vyose.